Okutangirira oku bakutandikira kereziya ya Kakabara bato batambuze bigere mpaka kereziya ya Migongwe kandi Abakurisitu bahigirwa kwekwasa Ruhanga na Bikira Maria omuzire wa Yesu. Bikira Maria tumukunda kugira ngo niwe nyina wa Yesu akatwasa umwana we kandi ari wayine umwe wenka byamuhayo musabekire moha nindikira mutayi wawo mukwatira umugambe iwe musabekire Ruhanga. Mukuru w'Abakurisitu abwa Migongwe nagira ngo abantu binjo ku rugo mu mahanga gatari gamwe na gamwe nibakira kuzo mu ihanga rya Rwanda okuramaga aha mwanya gwa Kibeho aho Bikira Maria yabonekire abana bashatu. Rero nuko nabo kushara mukuzayo bakarete ekishushani cye bakakitakereziya yabo tumubu nyine tweyambise kumukisa bumwe abo abantu abandi tubagira mani mukwesengereza betweyambise kumukisa bumwe twekwaso tongalezi bomuzere Bikira Maria tonganira hari Ruhanga. Nikigambwa ngo Bikira Maria akabonekera mu Rwanda obahabire nahaza kubaho ekishesha shagama hagati y'Abahutu n'Abatusi kandi ngo mwanya ogu hariho ebintu byinje byo kutangaza. Umwana okulira omudini nabayine ekishunungi nayebundaza nuriya nagamba gye. Omugandi makuru omureberezi wa Bunyoro Kitara Right Reverend Samuel Kahuma Abwoli erizoba yashororo mu butongore kanisa ya All Saints Church of Uganda hamwe no kutongoza wecombeko cye by'obushubuzi ecombekirwa haba Mothers Union omuri Kasingo omu division ya Hoima West omurembo rwa Hoima. Eyo mwana yomo yarkwera Obiyaba naburira Bishop Kahuma yagamba ngo ekanisa egi nibwo buruhukiro bw'abaremerirwe nuko kushaba abantu bona okweyozya hwebi byabo. abantu bakumigwa omumiringo eyahukaine abantu nibasasa omumiringo eyahukaine baite imbabazi za Ruhanga ziroho. Murabona Abakurisitu oli hano utakusomesa mwana nosome Bible buli kiro yuwaresina tuligenda mu ikuru oti nahikana okuharana omwene wabo waiso wanyina natamugondeza nkwenda kugambira kigumire naiwe Ruhanga kuhereza. Anet Kabanyoro ori mukuru w'Abakurisitu yagamba ngo ekanisa ege katandikiro mu kitehurizi kyegomborra bitu hate hindwira amagara g'abantu bingi. I remember we also at one time prayed from a mango tree, and then from there we started a small church, and then now we have developed to a bigger church now in the city oil. Amakuru agagasha kwa Philip Murangira na Ambrose Nwagabakatoto.